Hai bai roknor nai tong kokro kotma YouTube channel. Ringangke Sri Krishna Bhagavan bahike thikya. Tai bini thimani je ukologo kotma tamotong. Sungomno tini serai ke belaino khana totok tai khanawnya kangke sengtai pogya jat khlanyai tini okok kotma tei serai ke seng sebai sukroboi bosi nalanyai. 1983 সনো যে আর্কিওলজিস্ট টিম রক বড় যেখানে গুজরাটনি ডাবারিনি পারাগানাও আরব সাগরনি যে তৈ বিসিং হাকে 130 ফিটনি যে তলাও যে আর্কিওলজিস্ট রক বড় যে সমুদ্র বিসিং ও থাংনানি নাংখা আ সমুদ্র বিসিং ও থাংনানি তামন ওইখাখানকে বেলাই কেন ওয়ানা মাসিনজা কিরমা সিনজানো হনজিনাই যে dalan kotoma je aro nungnani nangkha je aro mehel nungthong nini bagan nungthong in podre pot mukti kotoma je city hindi tabuni jorao ngangke aba hake tibisingo lugnani nangkha taya archaeologist borok ngkha je borni bosno kol khaini sauna nangkha oro je oba hake je oro je belaiken mehel kasam belaikeno naithoke tongnani nangote murti rong tong mane khning ting bebang tongnan nango nyai kol khanyani nangkha tai kol khair jang kale bini boss belakano wana jaka phuni ya kebla jaga nyai bo a jaga o nanyani phaikya archaeologist team rok bor tebo kaham ke sere sukrubui nanyani bagai bor ha tei tolawo thanani nangkha tai 1930 je dr nigam hundi bo porkha khaini nanyani nangkha je archaeologist team thangani a jaga ni je symbol o pathorno tu unyai borok je checking khanyini nangka a je pathorong ka belekino kesam tai a pathor je snamjak dalan snamjang teng mehal snamjang teng berno kori khani mani belekino kesam ni sajanani nangu 1983 sono hongke dr sk rao hongke bo a jaga thangni sample tebo kaham kaham tu hongke a jaga je bud dogo swijak mana nangka Sri Krishna Bhagavani kahini ro bud mana nangka ni bo sajanani nangu tai o archaeologist ro borok tam hongke oboro wansona nangka je Mahabharat ni kahini baike oma belekene attach tongo haike milnani nango ne borok wansonani nangkha isrok tamo boro apa thorno porikha khelegenke a jaga thangnai je 560 je kolok kotor 80 feet lomba je a jagni wall ok malani nangkha dalano malani nangkha tai pilar nge 50 tani sepuno tebna thungna pilar ok manani nangkha nukna nangkha tai photo buitu blanyani nangkha a jagni archaeologist ro borok oma ke porke khlanyai borok wansonani nangka je Mahabharat ni kahini bakini miluo oro taise Sri Krishna Bhagavan ni je aro signboard sijarok haikeba bini je pathor sijaro aba heroke manai puru manai borok salai nangka je o arab sakor tolawo je tongmani ngkha obongkha je Dwarkar Nagari haikeba je Sri Krishna Bhagavan je Mahabharat pothmani boyo je sijak tongmani abo baki millang nangoni sanani nangkha taya je Dwarkar Nagari ab je klungmana abo je Sri Krishna Bhagavan tongmani abno hnenyai je o koto je archaeologist rok sanani nango je jeske puno obo mili botongo angka tai Mahabharat ni kahini bai miligo tai je sample manjamane abo bahanyo je Sri Krishna Bhagavan tonglangjak hnenyai o je archaeologist rok borok mannani bo nango phari hangke sing obo je Sri Krishna Bhagavan bhage thikya tai je o arab je sagor tolao সমুদ্র tolao je o je Dwarkar Nagari klugi tong manomo bhage klukha tai Sri Krishna Bhagavan bhage thikya tai bagini ro bhage sample truk karne ni nangkha je building naithok tangoi je সমুদ্র tolao je obahike Dwarkar Nagari tabo lomoi tongna nang 130 feet tolao tabo je purana building belenyo naithok tabo ti tolao lomoi tongna nang abono sing sebai sukrubui busi thangani ningke norok naitongo kokbro kothoma o Dwarka Nagari ingkha je Gujarat ni Jamnagar jela ni je Arab sagoro je sikon sakaise city haikaba sheher tongnani nangu tai o sheherongka je Krishna Dham mondir tongnani nangu tai o Krishna Dham mondirongkha belai kheno hajar je public rok a mondiro thangane khulumani nangu tai aro sajanani nango je Krishna haikaba Vishnu Bhagavan ni koto je saita damno miluinai je talangni thangke o je kaisa Arab sagorni haikaba o Gujarat ni je Chikonsa city o je mondir tongmani obono saita no miluini obono jotoni kotor ni sajanani bo nangu
Pono tebo kaham ke serai khalai sebai sukroi businani hengke phadisung Mahabharatni Shri Krishna Bhagavani kothmana bosung jeri thangnani nangnai. Norok skip khlaioi nani chesta khaidi jara skip khainai thanai jara odek modek jara gyan manai rok hengke belai kheno 20 nungma bai baksani bo sajanani nangu. Te phadi jeng tabo serai ke busi thangnai je Shri Krishna Bhagavani kahini no ruktei thangte ke o Dwarka nogri Arab sagorni tolawo je ashike Rajmahal kabama kalajak mamani abo bai bahaki mili pai nor kaham ke serai ke busi hui manai. Srimad Bhagavad Quran 10 অধ্যায় সুজাক তমানি বিসিংতৈ শ্রী কৃষ্ণ ভগবান কংস রাজানো বথারনানি নাঙ্গু শ্রী কৃষ্ণ ভগবান যে কংস রাজানো বথারে পাইহেংকেন যে বিনি যে ইয়াদা বংশরনো তৈনাই শ্রী কৃষ্ণ ভগবান যে মথুরাও তংইনানি নাঙ্গু কংসনি যে বকরা রাজা সুন হজাগু তাও রাজা সুনকা ব বিনি বসামারি কংস বথাজাংমানি ন বদলানানি বাগৈ যে কৃষ্ণ ন হেকে মথুরাও বেলাই খেন বার যে আক্রমণ খাইনানি নাংখা তাই ও মথুরাও অঙ্কা যে ও কংস নিবকরা যে রাডাসুন যে ব আক্রমণ খাইমানি ইনকা 17 বার আক্রমণ খাইনানি নাংখা মথুরাও তাই বেলাই খেন যে কৃষ্ণ হেকেবা কৃষ্ণ ভগবান থং যে বিনি যারা পর্জা রংথং তাই যে যদ বংশ রংথং borok belai kheno tongnani kos tongnani nangkha mothrao tamni bangke je kons ni bukra je radasun bo akromon khaimani bagoi tai krishna bhagavan thang je bini porjarang thang belai kheno je duku kosto nangjalaya ajaga tongmalia hangnani kele sungjalai nyai borok ajagani hake je a mothrao belai kheno satok jamani borok kele sunglainai borok 1285 kilometer je a mothurani hasalka borok thangte ke je Arab sagor je kinarokhe borok je joru bongsono tei Shri Krishna Bhagavan ajaga thanani nangkha Krishna Bhagavan je Arab sagor kinaro thanginai bo Baba Vishwakarma no koinani nangkha je ajaga mehel tangai rnani bagoi tai aprokeno Baba Vishwakarma Shri Krishna Bhagavan sanani nangkha je omongkha je somudro sakao nok tangnani hingkangke je somudro devni permission hekaba bini je gosimung tongnani nangnai tai bini gosimung sara kuno dino oro je mehel tangi manglak nei Shri Krishna Bhagavan sanani nangkha tai Shri Krishna Bhagavan bahanyo bo somudro devno khulumui pujar oinai koinani nangkha je ajagao je Rajmahal tangnani bagoi jagarnani bagoi tai somudro dev bahanyo khushi khlainai bono 153.7 kilometer bono je khushi khlainai ajagani tei phranai bono jagarnani nangkha jekheno Shri Krishna Bhagavan somudro devno sanai je somudro dev bo permission ri kangkano je Baba Vishwakarma asike je mehel naithok khlainai tangai rnani nangkha asike naithok tangai rnani nangkha je belai kheno rangsang nimang khlainai je ajaga bagan nungtheng je pukhiri ungtheng je lama ungtheng belai no naithok sungsa sa bahasa khlainai asike je dalan naithok khlainai Baba Vishwakarma bahanyo tangai rnani nangkha tai khushi khlainai Shri Krishna Bhagavan je yadu bongsorno tuinai ajaga no borok tongnani nangkha hake tongte kheno je Shri Krishna Bhagavan je kons ni bukra bukaba jara sunno bo judo khlai batharnani nangkha tai hake din katokte hengkeno yang Mahabharat judo bo sengnani nangkha tai Mahabharat judo sengpro hengke je Shri Krishna Bhagavan hengkangke je Arjunni rochaluknai je Mahabharat judo nangmani hingkha Pandav bai Gurupni dol borok judo nangnani nangu tai o judo nanglaimani hingkha je ashike borok hazar ke thikya tai Mahabharatni judo nangmani hingkha total 18 din judo sengnani nangkha tai o 18 din judo mani pore hingke Pandav rokno jidinani nangkha tai o gurubo je team rok hingke je Duryodhani team rok hingke borok belai kheno duku kosto ke thibenani nangkha tai mata kandari je buslai 100 putro 1300 nati no thimani nugoi tai simlango hor musungjar nugoi nyai bo belai kheno duku kosto nangjagoi kamnani nangkha tai bo abake duku kosto nangjagoi je bo kabui tongma jora hingkeno Shri Krishna Bhagavan no bo srap rnani nangkha bo tamhini srap rkangke
nung kha ojudono nung jeskepono katiri akurinai nung talang thangmanu tamokhe nung tangi talang ya tai belai kheno joli jaginai Krishna Bhagavan no bo tamoni sabre kangangke nung jodi ani je bongso ani je guru bongso no je nung asike kogoi ani je bosa ekujona no nung bothar baimani je soksar mani je dongso khlai baimani nini bahanyo je yodo bongso bebak no ani je komorma haikeno nini bahanyo komornyai khambanya akobanyai dongsongi thanan ingthong hnyai je kandari mata bo Krishna Bhagavan no sabrnani nangkha tai te kaisa bo Krishna Bhagavan no sabra kangangke tamhni re kangangke je ani bosarok ekjona putra 13 natin jas tirok bahe kogi bathajangmani tai nung bahanyo duku kosto khlainyo boikebo saimia jagao nung bahanyo khoroksa baike nung tir kokjaginai nung mat thainani ingthong hnyai Shri Krishna Bhagavan no srabrnani nangkha tai Shri Krishna Bhagavan kha bo khushi khushi keno khulumui ba a je srapno ashibad ninai khulumui mannani nangkha tamni bagi hingke Shri Krishna Bhagavan kha kahamno saimanjak bo je riti bidang nongno bo agino saimanjak tai asrapno bo abani bagi bo munei nai kheno bo gosui nanani nangkha haite keno a jorao jorobong soro je Shri Krishna Bhagavan ni je Dwarka nogari wo belai kheno tongthok sathok lai tonglai mani jora je rishi muning theng sarai khonai theng belai thinglai yaklai belai no tongtholai tonglai mani jora bo ngu tai haite keno je 36 bosor je srab rajangmani adin tirke phanyani bo nangu haike tonglai hingkeno je Shri Krishna Bhagavan ni bosa soram hni kaisa mungui tongo tai soram mungka bini dolok bai thingde ke je ari simuni rono porhia khalanyani borok bini dol bake kok sablanyai nalanyani nangkha tai ri sari tari ro burini posak sumuinai je o Shri Krishna Bhagavan ni bosla sorom bo bohok kotor khlanyai je ri simuni ni aro thanani nangkha tai ri simuni no thangai kok sanyani nangkha angkha bohok kotor ke ani o bosa saladangno buridangno hninyai o ri simuni no je o sorom Shri Krishna Bhagavan ni bosla bo ri simuni no sungnyani nangkha tai o ri simuni belai kheno joli jaginai je Shri Krishna Bhagavan ni bosla sorom no srabrnani nangkha je nungsla tatei phuno ma bawan nung tamno banani hingangke nung sorngni ma banai tai o sor je nung bab mani ungkha omangkha belai khini binaskari ngai tai o sabangka kundino naya thangya nung risimuni bai mohke je jengda thangmani hninyai srabrnani nangkha Shri Krishna Bhagavan ni nana hekaba bini thago bo okokno khnaoinai belanyo wanjangna nangkha tai joli jangna nangkha kubui je Shri Krishna Bhagavan ni bosla bo sor banani nangkha tai a sorno naharanyai horo soginai toginai rakhik banya ko banyai je somudro khitari rohnani nangkha tai a somudro khitari hokono a somudro ni abo a sorno sawi khimnani nangkha tai jara gaborok a somudro jalbu pro hangkano a je ani bohok bisingo khlainai a sorno manani nangkha tai a sorno makhangkano a je gaborok khitari rika tai khoroksa kuli je sikari khlainai a sorno klaijang mananyai bo tir snamnani nangkha Krishna Bhagavan no je mata kandari bo 36 bosorni pore hingkano Shri Krishna Bhagavan thina nangnai hninyai je srabrmani a 36 bosor bo tru phanyani nangkha tai o Dwarka nogri khe belai kheno tongtholakya khajalakya chalakya tai o jagani bororongkha belai kheno suarong nungmanyani senglai rekha tai rep khlanyani sengkha tai bota bohayung jaga seglai bulanyani senglakya bothalanyani senglakya tok khlanyani senglakya tai dromo kormo mani kisapono krikya sok salanyani senglakya dangang lanyani senglakya belai kheno suarong nunglai pheklanyai belai kheno ligisi lanyani jengi pharireka tai azora wongkha kisapono thamungna mani thamumaliya tai kaham kok saibo khnaliya tai bihigno bosai botharka bosanya bihig botharka tai bosanya ongka bai esi charireka aba hairo ke nujagai je bosano ongka ba kobong bai ke duli botharka tai aba hairo ke nugune kenu methebi manani jora krikya tai aba hai je lengka pengka je tomung sitra rongno nuguinai je susiri maningtheng je potre por ligisi gno nuguinai je Bolaram bo belai kheno dukhu nangjaginai bo yang kaisa pathor kinaroko phainai
bo topesa khlai dian khlai ajagano bini lama sonani nangkha tai Sri Krishna Bhagavan hangke bo aba herongno nuguni thamuk maya nginai bo cinta khlai ke bo himi phaite hangke no yang bolong akini hasala sopanyani nangkha tai bolong hasala sopai hangke no bo lengja kha tai aro buri phangkaisa kotorma tongo tai saglom dol ke Sri Krishna Bhagavan lengja gini bo ajaga bathage asugui tongkhani nangkha tai ara asugui tongmai keno bo belai keno duho kosto muitu manani nangkha tai bini basuri tanhin tamai bo gansari miyangnani nangkha tai ahi je rade bai tongmani abono bo muitu khlanyai dukhu nangjagoi bo belai keno duho kosto bokhao bo kosto abai ke duho kosto nangjaginai bo aro je rokoinai mukri li sake bo thanani nangkha rao hingkeno je kuli je tir snamnai aboni mungkha jara o jara bo sigari khlanyani abolongo phanyani nangkha tai Sri Krishna Bhagavan ya thengka kasak khe je bolong bisinti ke nuhunani nangkha tai je ya thekno o je jara nugoinai bo tam khnungna nanghangke je musini khunju hake nuhunani nangkha kasak khe tai jara hangkeno o jara bo tir surinai Sri Krishna Bhagavan ni ya thego kogernani nangkha tai thangai nugui male Sri Krishna Bhagavan no je ya thego rajangmani nuguinai o jara belai kheno khoma sananyai kalainai khulumoi kapnani nangkha anu map khladi porobo ngai tai jorong ke Sri Krishna Bhagavan muninani nangkha tai Sri Krishna Bhagavan sanan nangkha nini kuno dos krei tai nini kuno pap krei nung kuno takabdi nyai Sri Krishna Bhagavan sanan nangkha obongkha iriti bidano agino sujak tongo je soto jugongkha angra mungei asaijak tai nung hingkangke balingi asaijak tai nung balingi tongpro angra mungei tongpro nona ang hujaginai nono ang koginai tir koginai botharmani tongo tai aboni je riti bidano je sujak tongmani tabni niyago ang lama sonani nango hninai jo jarano sanani nangkha tai Sri Krishna Bhagavan hapina jarano bo kuno sap relia tai jarano bo sanan nangka nung thangrade Arjuna thangai saidi o je Dwarka nogri ingkha tabo belai kheno tuirok lom phainai belai kheno nostong manai tai dati khe ajagani kharnyai yang phaibainani bagai thangai saidi ninai sanani nangkha tai hake sate keno Sri Krishna Bhagavan bo bini jib langma sonani nangkha tai o jara bo dati khe khasi ginai bo Arjuna thangai sainani nangkha tai Arjuna saigang keno Arjun bahaino dati khe ajagani je Dwarka nagrini je osu paksing thing tako bukung tung jotono kharla yang phaligang hangkano je dromo kormo khanye roke basi banyani nangkha tai jaro hangke je Dwarka nagri khamna bo nangkha tai jeha somudro bahaino je Sri Krishna Bhagavan no bo gibri rimani jaga no je somudro de lomrei talangnani nangkha tai Arjunni boskangono Arjun bo mokol dara sitake no nungnani nangkha je Dwarka nagri somudro de bakhe lomrei talang thangjamani boro Arjun song juri tirso mili lainai je Sri Krishna Bhagavan no boro daha sanskar hekaba boro soknani nangkha hapino Krishna Bhagavan ni bokha khamliya aboni pore tai tamungkha norok saimana mosong hangke like comment share tai subscribe bell icon khanya bai tat pokdi jata ani video tep kaham no phai hangke norok nai manate kinin baga asno siteng nor joton kaham toni joton hambai tai kulumbakia